Туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыздар? Амансыздарбы? Бүгін 26 сентябрь, апта күнгө жекшемби, Кыргызтайым, Буйруса, Чабарман, Күнжелеси, жалпы Тескабар каналынын жамааты Учкун мал базарына келип калдык. Алдыңкы түрмөктө сиздерге уйлардын, койлордун, чөптөрдүн бааларын билип белгенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Саат жебеси 7ден өттү, күн көтөрүлдү, аба ырайы ачык дегендей. Биздин Бишкектеги коллегабыз дагы келип калган. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, Эсенбек мырза? Амансызбы? Бишкек чүй-өрөнү турабы? Аманбы? Жакшы, сонун, тынч. Жакшы. Бүгүн Учкун мал базарындабыз. Сиз менен чогуу киребиз, көрөбүз. Тугандар, бул жигит сиздер көрүп билип жүргөн Күнжелеси каналы тагыраагы Тескабардын жамааты болот. Жүрүңүздөр, киребиз, чогуу киребиз, көрөбүз, байкайбыз. Сиздер сураган, издегендерди баасыны, барыны билип бергенге аракет кылабыз. Учкун мал базарга биринчи жолу кирип атам. Машалла. Биринчи болду. Козулар кирип алдыңыз ба экен? Алдык. Канчадан болду аба? Төрө 51 болду. Төрө 50 миң. 51. 51 миң. Канчадан тур келип калат? Төртөөсү 51 миң сом болуп туруптур да. Где-то бул 10 канчадан тур келип калды? 13төн туру келип. 13төн. Багасызбы буларды? Бакама. Машалла. 12800төн 12900төн туру келип калат. 12800төн туру. 12800дөн. Чөп кетип атат экен. Кымбат. Кымбатпы? Шекте азыр Эп! укташуулар 8 миң болуп атат. Тетигилер. Эркек козуга чыгарды. Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Ден соолугуңуздар. Чөп сизде эмеспи экен? Жок. Канча болуп атат чөбүңүз? Баасын айтып коюң, баасыны. 350 сом. Адырдын чөбү? Адырдын чөбү экен тугандар, 350 сом экен. Арактан түшүп атат, буяктан түшүп атат. 12ден алдым. Мына семиз козулар 12ден алдым. 12 миңден. Тугандар. Көзүрү качы шекердеги. Семиз экен. Сашын шагы şu 12'de olaydı. Atak 11'den alsa bolot эле. Болот, жакшы мал болот. Мыналар көзүрү качы экен, э? Я кандай болуп турат? Сүйлөгү сиз келгендер күн чыкпай өтүп кетер эже, талашпай. Мына ушундай тугандар. Жерде сессиз болот. Негизи Мал базар дейт. Учкун мал базарга Бишкектен, чүй-өрөндөн келген коллегабыз менен кирип баратабыз. Блогерлердин иши деле жеңил эмес. Андыктан сөзсүз комментарий жазып, класстарды басып койсоңуздар аябагандай кубанычта болобуз. Канчадан экен пулу? Пулун канчада атасыз? Odan düşeli bilamiz da. Айтылышын айтып коюң. Ойский вариант болсо дагы. 35. 35. 35 экен. Канча чыккан? Бизде мынандай жем бүт баары келет. Аралашпы? Аралаш. Бизде бөлүп койгон. Да? Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ден соолугуңуз. Мына Тескабардан Көрүп таап элеңиз? жүргөн, бу кишини көп көрөм мен. Тескабардан да. Бишкектен келди коллегаларыбыз. Иним бар эле, иним келбей тапта акыл деген иним бар да. Иниңиз жүрөт, иниңиз. Бишкекте канча болот эми ушулардын баалары, Эсенбек мырза? 30 сомунда. Ошондой эле баасы менен? Жүгөрү арзаныраак. Бишкекте 20 ушундай да. Жүгөр бирок жүгөр талган 30 сом эле деп турат, розница базарда. 30 сом ушундай да. Бирок муналары кымбатыраак. Мындай 45 сом, 33 сом. Ушундайбы? Кымбат экен а бизде. Розницада да? Оптумда билбейм. Бирок арпа розницада 30 сом деп турат. Ушундай экен да. Туздар. Туздар бар, Өзбекстандын туздары бар, билесиздер. Суркан Дарыяныкы алсаңыздар болот. Жалгат жактан барат. Кагарамдан ала бересиздер. Токтогулдан. Токтогулдан. Жүрүңүз, Эсенбек мырза. Бул жагы продуктовый ряд, кийим ряд. Мал базарга каяктан киребиз? Мал базарга мал жакка жүрөбүз. Биринчи эле кой базарга киребиз. Андан өтүп туруп анан мал базарга кирип кетебиз. Тугандар, мына ушундай. Бир канча айдан бери Учкун мал базарынын хотуну бирөө кылып койгон. Бул дагы жакшы жагына. Акырын киребиз. Сиздерге албетте биринчи эле өчүртө кайсы жагына кирели? Койгобу, уйлар тарапкабы? Эртең менен кой базар кызыктуураак болот да. Биринчи күн. Азыр кой базардын кызып аткан кези. Анда кой базарга киребиз. Үй менен жыйкын адамдар пайлап турат азыр. Баа канча болот экен депчи. Азыр койду
Şıtırladı onu görmüş. Bir kilo atkandan uca 6 çıbadı. No jaş kozlar etke bakmanı. Kançadan bolup ketdi bular? 9 mindən. Aldınız mı? Ya satavuz. 6 aylık, 7 aylık. 6 ay. Boylar kişine gel bir baksa yetti жақсы beredi de plot. Hazır Araşan degen koy çıktı. Жақында эле бирөө 18 000 долларга кучкор сатты. Бирили кочкорду. Бирили кочкор. 32 000 долларга дагы бирөө сатты. Азыр скрытта болот. Биз билебиз негизи мындай темадачы. Bir Timur деген байке бар. Өтө күчтүү койлор бар. Сарайда күчтүү кой. Fox деген кочкор ошону колчу 50 000 долларга сатпай койду жакында. Охо. 50 000 доллар Fox деген кочкор. Кой базар мындай? Мына токтулар экен. Канчадан токтулар экен? Semiz soktular ekan. Toktu semiz eкен. Bunaqa 8,5 Жаш. kam var. 12 dotam. Kamu var. So'rayverasiz. Şapkalarni yerga turib olyapti, aka. Voyna. Тугандар, мага караңыздар. Мына ушундай деңгээлде видеону тартып сиздерге чагылдырып берүү деле негизи бир кыйла түйшүктү талап кылат. Келе атасызбы? Кой базарынын ичине жетишибиз кыйын. Пригородныйга окшош экен да. Айланып туруп чектен өтөлү. Бишкекте 2 мал базар бар. Толук мал базары эң чоң мал базар. Там пригородный мал базар бар. Суббота күнү пригородный, воскресенье кой базар. Соклукта кой базар кеңиречилик. Бөлүп койгон деңиз. Суббота пригородный ушундай. Soluk koylar eken ha? Kançadan edin bunlar? 15 mi? Kança ateş, kança ateş? Ek toktular eken. Arasında çoğunları daha var kan işte. Kançada da saksır? 11 dan. 11? 6 aylık, 7 aylık. Kança aylık ayım bularınız? Айтып кой бериңиз. Койду тартып атабыз. Кышта туулган да? Kışta bultuk bunlar da. Кышта туулганбыз 7 aylık eken да? 11'de. Асылы. Тура түшүн менен кабыл аласыздар деген ойдобуз. Унааларды аралап акырын негизги базарга кирип баратабыз. Ал жактан киргенге бир аз мүмкүнчүлүк болбогонуна байланыштуу, тыгын болуп. Негизи бүгүн кой көп, жандык көп экен. Soluk. Kançadan bolup ketти soluk? Жаңы эле түшүп атат экен. Байлап атат. Кара жакшы экен. Кулактары более-менее. Кулактары бир аз салыштырмалуу кыскара. Жакшы кой караганда. Кулагынан байкалабы койлор? Кулагы узун, мойну чисто кочкордун окшогон, көкүрөктөрү кенен койлорго спрожете катып жүрөт. Айрыкча чүйдө. Кызыл өңдөгүлөр. Өзгөчө деңиз. Канча деп атасыз? Круговой канча булар? 15. 15. Эки тиштер а? Эки тиштер. 1,5 жаштагылар экен. Элек койлор. Мына бакканга мына көк кой турат. Акылбы? Койго апарып койгону. Канча деп атасыз? Ала? 11 миңден. Бул уже эки тише токту. Ала. Тукозу. Bu жаш токтулар экен, билинип турат баштарынан. Арасында козулар да экен. Токтуларыңыз канчадан кургой? Токтуларыңыз кургой канчадан? Toktlarmı? Buna 3'e var toktan. Birden ne olur? Çoğun koylar mı? Üçe var. 4'e var 4'e var kançadan? Ay tanıyor. Kaysını alasın? Biz YouTube'a tartıyoruz. Kança da otasın? İnteresine kul karab. Ha. Kança деп атасыз? Bunalarda şu 12'de var bunlar. Yani 15 adam sevmezler. 12, 15 мына сиздер көрүп турган. Арасында токтулар бар экен, солуктар бар экен.
Kımbat aytayım, televizörde çıkar. Kımbat aytayım değil mi? Kımbat aytayım bizde. Kımbat aytayım. Жүріңіздер туғандар, негізгі варataға келдік, негізгі базарға келдік. Қайсы тарағына өтелі, Есенбек, бірінші. Çoğurak, soluk koylar көп жерге барады. Көпчүлүгү солук кой издейт. Var soluk koylar kandı. Ошо оңго жүрөсүз, Кочкорго оңго жүрөсүз. Бизде издеп жүрөбүз солук. Өткүтеле. Канча деп атасыз аба? 11. Оппа. Арты тарабы? Чүйдөн келдик. Күнжелеси. Булар Кочкорлор экен, а? Солуктар каягында турат эле? Çarba koy. Kança yok? Где-то 10 minut az. 10 bin euro ne? Bu yaşken, bu çoğurak koy уже. 3 yaş, 4 yaş. Этиги солуктарчы мына эки. Kaçtan süret? Не свет? Kaçtan süret yapıyor? Karantığı, bozguç olur. Kaçadan ne gibi bunlar? 3 diş, 4 diş mi 6 diş bunlar? 6 diş. 3 yarım diş bu, 6 diş. Булар деле светинен кулагынан баа берилеби? Азыр эми бул жерде кичине чарба катары колдонот. Атак негизи спрос чүйдө жүрүп атат. Бойлору бийик, кулактары бир каш 20-22 сантиметрлик койлор. Моюндары да жогонураак. Ошо кызыл свет деп коет. Моундай өңдөгү эч жердин агы жок. Силен кымбат койлор болот. $1,000-1,500 токтулары, 1 жаштары. Çarba koyuyor, şundayla bağda etle cereşen. Жүрүңүздөр. Ötölü. Ötölü. Hoppa, ötölü ana. Tetiği kızıl koydum ne deysiz? Kuratız? Çaydarlar var. Bu da arzan deyip çıkarasın. Hele arzan mes kolu. Arzan değilek biz. Arzan degende başkalar. Kanca dedin bunu? 25 lira koydum. Etik aydı da de. Yeti gelmedi mi? Kara koyunuz kanca? Aksakal. 15 so'm deyapti. 15. Bununuz 25 mi? 25. Bu anaqa paroda da. Niye paroda? Aşı bunlar işe çıkıyorsa gelir. 25 binlik et veriyor bana. Bu boy bo'lmaydi buni oğlum. Nimada bo'g'ozda, bo'g'ozlar. Toktuğu hali. Ha, yo'q, endi tug'ar. Toktu ekan. Bir 2 yaş bo'lib qoldi. So'ray bering. Tomalik qandaysiz? Qo'y qancha oldi? Basini aytib qo'yamiz. Misalga mana soluq. Qaysi bular bu? Basin qanchada? 16 ming. 16 ming ekan. Yaş qo'y ekan. Nolarimiz cho'ng qo'ylar ekan. Shular qanchadan kirib bo'ladi? Shu ham 16, 15 shunday. So'raymiz. So'ray. Kam vardı 16. So'ramiz bersin. Toklar ekan. Bular toklarimiz qanchadan aka? Buni 18 ekan, semiz. Bu 15, bu 12, bu 18. Çoğurak qo'ygan. Ertamen javishtuv kerak tushgan. Qanchadan bermay qo'yding? Bir aylanib keladi. O'qdim bari ketdi. Ha, mashinadan tushirayotganda javishat qo'y. Baha berilek bali. Жүрүңүзчү. Өзгөчө пародадагы койлор Zanинskiy echki deydi. Zanинskiy echki süt. Şaharda çekesinde köp adamlar zergip, uşlardı sağıp sütünü içedi da. Kichireyken çoğuraklarına günde 4 litre, 4,5 litre süt bergen eşlerdi. ошондой дагы бар булардын. 12 bin, 13 binge alıp durup kayda күнде сатып жібереді. Bu erте жазда популярный болады. Бұларды 7-8 bin сом, но ерте жазда 15 binге шығады. Машалла. Zanинskiy'de koydu. Bu boyu kişiyle ekan bu biraz. Çubuğu ağmaya sıraydı. Çoğun görüp o'chiladi. Жүрөбүз. Тетиги жерден солуктар.
14 ming. Ulagı menen ha? Yeni bala 14 bin ekan, ulagı ekan. Qanday? Assalomu alaykum. Yazda ular 15 ming so'rab, So'q 11 12 qaramiz. nasada. YouTube'dan çıkar. Ovadan. Qanday bo'ldi? Qo'ylarni qayerdan olib keldingiz siz? Koylar 13 binden de olsun. 13 ming. Qancha tishi? Kişi bu orta kişi. Mal sen var mı? 6 tish bu. Qancha? Bu altı kişi bu alt. 8 kişi kokettim ben. 6 tishdan olacak absolut deb qo'ydi. Eseptelbek tishi. Bu var. 14 bin. Kan bolat da. Koygan bu. Temiz. Qo'ygan. O'zingiz ko'rasiz bu. Qancha 4 tish bu? 6 tish ekan bu. 6 tish 3,5 yosh. Buni jazga 4 yosh. Qancha so'rab otasiz? 20 ming so'm. 20 bin. Bo'z ekan bunimiz, ha? Qashdan süet. Qara qo'chqorni, cho'ngroq qo'chqor qo'ysa boldari cho'ngayadi. Shuyda o'shunday proses o'tgan. Cho'ng qo'chqorlarni qo'yib bitali irik deb atadi qo'ylarni, cho'ngaydi boldarni. Kichiklarni yo'qotib tengsiz. Var bunday qo'ylarda bor ham azayib ketdi. Boshqa joqdan ba perekuchlar bir qora dung sotib olib kelib o'tadi-da. Ishtiqmodat perekuchlar. O'shaning uchun to'qol bozorda perekuchlar ko'rak. Yunus bu yoqdan sovuqlar bor ekan. Qancha? 3 yosh, 4 yosh bor. 4 yosh. Bollar bormi? Uchovi qanchadan ham? 18 kam var, 13 kam var, 16 kam var. 18, 13, 16 kemi var ekan. 3'ü. Görürsüzler. Urug'alı bağıtında қолданса болады ма, Esemбек мырза? Başlarıdan, kulaklarıdan Mende мысалы көп фермерлердің сарайын орамда, ошолордун айткандары. Qarası. Ал жакта өзү сапат көтүп атат. Ошон үчүн кочкорлор 50 миң долларга чыгып атат. Фокс деген кочкор, Тимур деген бай экеники, азыр 50 миң долларга 15 күн мурун бербей койду. Угатастарым 50 миң долларга bir qo'chqor. Anadağını bergen emas. Soquluktan 18 миң долларга bir жума мурун кочкор сатылды. Жакшы кочкорлор, талашка сатылды. Мунулар жакшыга берген. Бул жака салыштырмакта. Мына ушундай qo'ylar Soqulukta qo'y bozorunda qanchadan? O'rta бағада. Мына qo'y arzon болот. Өйткені соғылықта жеп пародасы жоқ болса, еті жоқ болса, оша албайды. Еті болса, қымбат болады. Еті даяр болса, етіне жарашы болады. Еті қымбат болуына жарашы. Атақ шарба қойлар оша арзан болады. Өйткені көбі мұқтаж емес алады. Өйткені чөп қымбат, жем қымбат, мұны бағыш керек. Мына тоқыларыңыз қанша мына қашқалы? 12. Мыналар да ошондой да? Мына қойыңыз семіздер екен. Бұлчы? 12 миңден. Бұл да 12, бұлар кругой 12. Кругой. Сұрайсыздар. Qo'y bozor ketaveradi shundaydan. Tizilib. Semiz toqdilar. Yaxshi. Bunimiz qancha? 12. 12 ming ekan. Sizlar ko'rib turgan to'xta. Bu birlashaylik. Yaşları var. Nasıl 12,5 ming so'mdan kurib qo'ygan, erkak qo'zlar. Tandaşı. 12,5 mingdan ekan. Erkek qo'zi qo'chqorlar. Bu aralash. Mana qo'chqorning quyrugi shaltib cho'ng bo'ladi. Arashan parodası negizi öz-özünün paroda deb aytılışat. Kırgızstandan çıkkan, жаңы aralashgan. Mayjan et бағытында dünyadagi eng алдыңғы paroda есептеледі. Андай көлемде, андай салмақ берген қой жоқ пока. Et май бағытындағылар. Негизгisi et май. Мынау siz көріп тұрған соғықтар қандай болды? Комментарий бере кетсеңіз. Бұлар етіне жараша ғой. Урук алғанға, башқа қылғанға. Қанша кіргі қойларыңыз? Надежный. Бұл қанша? 12. 12 миң. Ноларыңызшы қатар тұрғандар? 12, 14, 15. Мына 12, мұналар ортадалар 14, жақтар 15 екен. Желкесі шығып тұрған чоң қойлар. Чоң қойлар.
Mынау сіздер көріп тұрған солық 15 екен. Кемі бар? Жаш тойға, тойларға алып тойға. Құдаларға hadiyеге деп қойды. Hadiye деп қойды бұл жақта. Мынауыңыз қанша мынау? Құйрықлы, қошқарым. Қаншадан кемі бар деп отады? 8.000'den berdik, berip aytdim. 8.000 сомдан бербей жа. 10.000'ga отады ұқсайды да. О, тетиге қошқарларды көріп отасың? Қаншасы породада? Бізге келіп атау, жол арашан породасы. Осыларда арашанның этикасына неме арашан деп қойса болады, бірақ эталонына тура келбейді. Бой Оқшашып келбеті кетеді екен да, жетпейді да, бой келбеті. Қозысы шундай болау, жашырағы. Өтөлі. Арашан пилу, арашан элита деп алды. Ötelmesin de. Yana. Ne şöyle? Қой аябай көп туғандар. Жаңа сіздерге айтқан қоз қошқарларға келдік. Мынау. Ала қандайсыз? Biz yaxshi rahmat. Қаншадан деп отасыз бұларды? Bularda mı? 13'ten de atarız. 13 мыңдан. Көріңізші, Есенбек мырза. Қанша айлық бұлар? Bular hem eksik olayım dep kaldı. Ekçik olayын деп қалды ғой. Оқшаш бұл арашанға. Оқшаш жүрсе болады, бірақ арашан қармағандарға барсаңыз бұт ішке екен, құлағы қысқа екен, желкесі ичкерек, түз емес екен дейді да, конечно. Бірақ бұл более-менее моға қарағанда жақсы да. Қаншадан сұрап отасыз бұларды? Bularda 13'ten. 13'ten, he? Bunlar ek. Bir yaşka tolayın da kaldı. Жақшырақ дейміз. Bizde araşan koyacak kanı. Araşan қармағандарға барса ошон деп та, мысалы. Бутун, желкесин, құлағын, башын. Жана башкасын қарайды. Жүріңіз. Арашан қошқарды қараңызшы. Бізде бар ой жоқ па? Ошта. Мүмкін арашан қошқарды азы жақсы қошқарлар тілі үйден қармап урыққа қойып атады. Қазір базарға алып шықпаса керек дейді. Жақсы құлқы барса көп та бар. Şeyden bitti pazar, he? Олар бұл жағы уже қошқар тарап болып кетеді. Екі түшпі қошқар? Қанша да қара? 1,5 жаш екен. 25 мың екен. Ол сіздер көріп тұрған қошқар туғандар. Жүріңіз, билек аралайлы. Қанша да отасы шеф? 25 мың. 25 мың екен. Сіздер көріп тұрған қошқарлар. Оп. Böyle var. Yola takma. Taktan geldi koçkollar. Koçkollar aşağıdan. Hayırlı. Boştan öyle? Kaç diş? 2 diş mi? 3 4 diş mi? Bul 2,5 yaş. Bul 1,5 yaş. Kaçadan da otası? 60 de atar ekan. 2,16'mış. 30'dan. Yaxşı. Sodamız bersin. Туғандар, мынау ушундай. Бүгүнкү учкундагы кой базар, Кочкор базар. Алдыбыздан чыкканда албетте сурап билип бергенге аракет кылып атабыз. Биздин жаныбызда кесиптешибиз албетте Эсенбек Жалилов өзүнүн ойлору менен бөлүшүп атат. Канча деп атасыз? 22ден. 2 diş mi 4 diş mi bunlar? 1,5 yaş daha koçkollar. Козу Кочкорлор. Koçkor değil mi? Koçkor. 1,5 yaş. Yaxşı. Багыш керек алып барып. Уруктукка болобу? Кара чарба koylarga болады. Жүндөрү дагы жакшы го, бакы. Афганский дейби? Mesneler var. Mesneler. Assalomu alaykum. Kara svetlerden en ataklı koçkor Tyson деген. Топ кара koçkor бар. Өтө чоң. Ал жанагы афганский пародалардан да жогору турабы? Boyu boyunca Arashan Afgan koyları menен birdeyle Afgan koçkorlar. Бирок салмактан өтүп кетет да. Өйткөнү алар плотный. Arashan азыркычы. Плотный. Желкелери жол. Кандай? Канча додос кочкорду? 30 миң. Канча тиш? Канча тиш болду булар? Якам. 4 тиш? Машалла. Караңыз канча болуп атат? Басы канча караңыз? Кармап турган. 30. Өзүн алсаңыз бар. Атыңыз ким? Мухафиз. Мухафиз.
Ана Эсенбек мырза, кайда кеттиңиз? Биздин коллегабыз келген чүйдөнчү. Фермер боюнча. Көрүп жүрөт, сындап жүрөт, айтып жүрөт. Кыскасы мына ушундай туугандар. Бүгүнкү учкундагы мал базар, Кочкор базар, Кой базар дегендей сиздер менен бөлүшүп, силерге чалдырып көрсөткөнгө аракет кылдык. Биз биринчи серияны жыйынтыктайбыз. Андан ары буйруса Торпок базарга өтөбүз. Сиздердин суранышыңыздар боюнча андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Буйруса сиздердин кызматыңыздардабыз.